ngasi systematic trading system ga discretionary trading system ga ani sigi matang da yengsi yamna thuna ai trading strategy mata ani hariba trading strategy do systematic trading strategy ne adu duna ne ngasi ani sigi khenabagi matang da takadosi ko discretionary se hana yengsi ko discretionary trading system hai taragadi ma se trading strategy mane ko karamba strategy no kana isana decision lauraga trade tawba strategy haidi karamba timing da sanga doino kramaina thoka doino stop loss ina sida thambana fagadra target sina side thamsira ka haiga haidi market ki ngahaki movement du da aina decision lauduni market ki laiva structure dugi matungi na ai stop loss si thamni target si thamni entry si thamni na aina lauraga decision lauraga tawba trade ko tawsibu discretionary trading system haira khne sine ba mayam hina trade tawse support resistance daga trade tawna haidi resistance break sakita disida buy tawro stop loss side thamna phani target na side thamna phani guys sisibu discretionary trading system haira khne decision do matam dugi matungi na aina lawduini haitare ai kedawni habado aduga systematic haitaraga di rule based trading system ne rule the based tawa masida sida market analysis tawbagi mathau ta deba aina set of rule khara sema thamne high-level rule do adugi niyom do hek ilaka na market ne ilaka na ai trade to sanga dune sisine systematic guys khuda moina haibada MACD da sum hai ko ai MACD da trade tawti ko example one ba MACD gi systematic lai ren khalase MACD gi moi line ani do smaina mathak te kakna baga buy taw kan ko stop loss ina point asuk lap na thamu kan point da fix da thamai je target na point asuk lap ga target thamu natraga percentage to oisu hai smaina rule the base to ga semba trading strategy sibu systematic hairaga khangnai ai MACD da trade taw de ko sum example gi wani ne sidi rule base ne matam da market se analyze taw bai ka su darka laite hai tare ko market se kai dawni je khangdra su yai tabu tabu aina semi ba rule do madumak ila matung da aina trade se taw do ne ngasi gi video sti systematic ki kana bada oina ayamana hairani ko haibadi aina systematic trading strategy su tawbani na ko discretionary su tawi tabu tabu ai systematic ki trading strategy khara taka do lay aduduna masigi kana bajida hena focus tawgi haitare masigi kana ba haitare gadi market se kaidawni habaje sungkang khang da su hai ado market se up chakada down chakada sungang khang da su hai aduga trader anobas jadi hadi market se analyze tawbada haita bu khotab lay moida su sum trade tawba yai haitare aduga magi disadvantage haitare gadi amuk loi tawba yai haga su trading psychology link da yade ba mongoda sum trading psychology link da yade risk management link da yade ba anobada di yade discretionary or su systematic or su khoina trading ji tawma tam da khara kano tawba tar adu anoba trader amada risk management gi niyom je khara fajana takpi ra aduga trading psychology gi niyom je phan takpi tar gadi moina yam laina trade tawba yaba pot amadi oye systematic yam laina trade tawba yaba tar rule the base tawbani na ko adu khoina karamaina systematic same ge haje systematic trading strategy ma same badadi magi manungi logic to lai de hai tare same ai ba mi duna de haji logic mayam china matung da ne ba same ai खुदा मोइना हाइबदा मार्केट की डाटा मैम एनालाइज तौदुनी मार्केट की नेचर मैम एनालाइज तौदुनी अयुक्तन करम नेचर लई नुथिन करम नेचर लई को अदेगी थर्सडे निमितन करम नेचर लई सिगी नेचर मैम से नैना दुनी अदो ट्रेंडिंग ओइ बसे कयाम कयाम लामनरगा मार्केट से ट्रेंडिंग ओइ अदुगा नैरे लई बसने कयाम याओइ सिगी प्रोबेबिलिटी सिने कइनो अदेगी सिस्टेमेटिक तसु कइनो लैरी को हे खोगी हेजिंग की स्ट्रेटजी लैरी अदेगी शॉर्ट स्ट्रेडल पोजीशनिंग शॉर्ट स्ट्रेडल लगा लैरी सिस्टेमेटिक त मैम adu matam dudana market ke data sin nei na dune adu gap up gap down thokpagi probability se habedi 0.5 ke manung thokpai probabilities na kyam laiba 2% gap thokpai probabilities na kyam laiba 3% gap thokpai probability se kyam lai kana probability se nei na raga khoina 60 ma sem doin haitare masi atai na te market se da ahoba makhak lairi हाइबा होब सिदा वखन इखन खंदना नियम द रूल द बेस तौरगा संग मतम मार्केट से पैसा जे खर खर लौब याबा अहोब हम खक लई हाइतरे अदुगी अहोब द थीरी ने अदुना नेबा जो सभी मखोंग अहोम माइने से मतम द
trading system da yauri do trading system da trading strategy ma sem ga tar ga di market understanding ji hana darka lai market ki knowledge se koi phajana khangmam darka lai market ki language se khangmam darka lai market ki language se khanga matung da data ma khai analyze tawro matung da market ki ahob khara thiraga koina systematic trading strategy sem do ne aduga high reverse magi adu semai poto setup rule ne simatam da sangba simatam da thokpa stop loss in smain thamba target in smain thamba ni setup rule ne adu taragadi rule oina semdo khra matung da koina back test tawro kada high reverse strategy do phajana work to we have a result lo lakhane aduga tung da su work tawgani have gi potu masu koina kano tawgani hai tare magi market ki structure sigi matung na puthokani adugi matung da koina trace tawro kaduni Gantani ko have the market ki a hope the gi a hope of later do sans to loan of one of neighbor. Adu high reverse system the same the light here. Market chip has a kang the yard, Adu Kangamatunda, Semakatune. Aduga syrup rule in a Tony, high rule to the trade over the diam the lie high tie. Adu Magi over risk management, Magi over psychology, Masulagane. For a cinema systematic has the discretionary you can't require Sana Loina, this is a lower trade over the trader, no more discretionary at the name of Torish. Masidasida muk systematic ki magi khwaidagi sawa advantage hai taragadi high riba trading system je trade oina tawbada yamna lai eba gyandani yamna lai adugi mathakta emotion control tawbagi pochi magonda emotion gi pochi khitang neme hai tare maramdi discretionary da di isana decision lawdone stop loss hai sida thambana phagada sida marong long hai tare wakhan ji ko amuna sida thambana phagada kain khan sa thamba sida kain wakhan marong long e adu duna maram oiraga haina stop loss ama thameng khala se mamang da wakhan am da di sai da thambana phani kain khala mine ani si wakhan je ani long e hai tare matam du da stop loss yai gren khale manung du da ama lakane aina nga sai khalam mi stop loss du thambana phabane kain lakane adu duna khoi da nuai tab khot tab emotion gi oi pe si poche la e hai tare adagi break sakra matungda aina lehawdabdagi nanghawdabgumba adai mathakta lawrubdagi stop loss chauna thamda yaraktabgumba sumba problem am lei haitare adudura discretionary tawge tadi yamna thuba ma changi aduga market da sum lei yengaga leiba ma darka leiba day trading da discretionary tawge haitare masi magi disadvantage ne disadvantage oi haiduna discretionary da trade tawgano habrati ko ya isama hauji discretionary da trade tawribani ko habidi amadugi advantage tu ne bahara ka doji amadugi advantage tu na trade changba matam da market ta sum ngai rega later su ya haitare magi changba matam thokpa matam ta tawral su ya aduga advantage amana mo khoi algo trading hai je software na tawraga trade tawdune aina rule makai fit tawdune python oigera ama oigera sidai da programming tawdune haitare ko programming tawro matungda masa matumda trade to hanba yai ai sungau yaudragasu aina kocha chat taragasu ama tawtaragasu masa matumda trade to hanba tare algo trading systematic ti madu potu ma discretionary de yate aduna aigi suggestion di systematic trading strategy khara hapo adu taragadi hayawai koina algo trading gumba hai taragadi ai sa ma ngangi bai algo trading haiti ko ji tamduini python tamaga ai tarakani hai tare ko ji gi hai triba ado tungdai algo trading haira matungda ai sungau yaudana trade to tawba yana mongna namsin gi be gyan tare ko ado algo trading tawre aduna su trading psychology fail oiraba risk management fail oiraba adu di pura adu su zum paisa manga duini ko yadeba adwai toroga systematic trading da di habidi rule da base tawuni na ko emotion khara pi adu hayengwai algo trading da masa mathon ta trade to hon basu yai gyan tane aduga mathangda systematic trading strategy yam sathina phajaba matake ko hariba systematic trading strategy do aina semjabani atopa mina sembanate yam sathina phajai magi kano se haitare ado win rate yam neme haitare 30% katane win rate yam sathina neme trade cham to matam 70 di poni trade muntha katane ka dos adu targa je fajana work to haitare adu dunani koina risk management trading psychology changai josabi makong amatana yade haris pare ngasigi sida losilage ado mathangi video do ngai minarasi strategy ni taka doise